Hagajing lekai hak Europa League Round 16 ke Atalanta kelajam syak kuarter final hadin bakal penrem ya keluar sen dasau la arkol aggregate. Dak bacop dalai la arkol hagalek ke Banengkong bad hagalek ke bar ke Atalanta kelajop tang level not goal ban pelang ka ban yo sau la arkol aggregate. Haba pai pat sekawai ke jing lekai hab deng ke Galatasaray persya ya ke Barcelona kelajop da ar Liverpool bantam ya ke Galatasaray da ar Liverpool aggregate ban jam syak kuarter final. Haba pai shani jing lekai de ke Galatasaray ke bantam syakmat deng baw Marcos do hakemnit ke ba perang. Henry ke ni gol kene tang hadin katu kan 2 minit urang lekai ke Barcelona Pedri lala pen pai ya ke gol hakemnit ke ba lai penyo. Hadu bawai ke kela ke Banengkong ke lekai damar Liverpool. Habawan teng hakelang ba tang maris dang ke jingan lekai ke Barcelona kelatam syakmat leng bau Emric Aubameyang kemit basap handai pat leng ba kan ke gol ke Barcelona kelara ya ke jingjok da ar Liverpool aggregate ya kata Rasre. Haba pai pat sakawai ke jingan lekai pedeng ke Crvena persya ke Ranger kelajop da sau la arkol aggregate ya ke Crvena. Namar ba Ranger kelap penrem ya Crvena hakalek ke Banengkong da light la not goal bad hakalek ke bar kayo tang sikul Henry kalatam ni ya ke Crvena da sau la arkol aggregate wala da ke Crvena ka job hakalek ke bar. Haba pai pat ke jingan lekai pedeng ke Lyon persya ya ke Porto ke Lyon kelajam syak kuarter final hadin bakal penrem ya ke Porto da ar Liverpool aggregate. Hagajing lekai ke Banengkong ke Lyon ke job tang dai vai la not goal ya ke Porto bat hagajing lekai ke baat ke lekai damar Liverpool la pelong ke Lyon bantam ya ke Porto da ar Liverpool aggregate. Haba pai pat sekawai ke jing lekai ke West Ham kelarung syak kuarter final leng ba ke extra time. Hagajing lekai ke Banengkong ke Sevilla ke job ya ke West Ham dai vai la not goal. Kat bah ke jing lekai ke baat leng ba ke goal bla thep hakemnit ke ba live pendai leng ba Thomas Tuchel Henry ke ni ke gol klan ai ada bawai ke kendai per minit banyak kai damar lewe gol. Rin balai kai lah haban rai kan ke jing lekai leng ba ke extra time ke ba live per minit bat hang ne ke jing yo thep gol kurang lekai ke West Ham uyar malu lemko hakemnit ke ba shispa khatar kelebihan ke West Ham ban bo kai yalade hak kuarter final. Segway pat ke jing lekai ke ba haban ra cha extra time dai habreng ke Eintracht Frankfurt persya ke Real Betis. Henry Dunbok ya ke Eintracht Frankfurt ban job ya ke Real Betis leng ba ke on goal ke blat hep hida rang lekai ke Real Betis hakemnet ke ba shispa arpeu plus iwai batip kum Okoido Rodriguez. Pai pat sagwai ke jing lekai ke Monaco ke Lasharem ha ke Braka da lai Liverpool aggregate da ke jingjop ke Braka ha ke lek ke Banengkong da ar la not goal kat ba ha ke lek ke ba ar ke lekai damar Liverpool. Henry ke Braka ke latam ya ke Monaco da lai Liverpool ban po jikai yadade ha kuarter final. Haba pai su Aubameyang urang lekai ke Barcelona ke badang sutet haunai baladep udang ya ban mi badan tak spel tuli ke jing lekai Henry batep nyau gol ar gol ke Europa League bat san gol ha ke La Liga. Haba pai se ke jing lekai ke Europa Conference League ke bodo kelajam syak kuarter final hadin bakal penrem ya ke AZ Alkmaar da sau la lai gol aggregate kat ba Leicester City la penrem ya ke Rennes da lai la ar gol aggregate. Walada Rennes ke job ha ke lek ke ba da ar Liverpool mereka jingla ke Leicester City ban penrem ya ke Rennes ha ke jing lekai ke Banengkong kelebihan ke Leicester City ban jam syak kuarter final. Hagawai pat ke jing lekai ke PSV ke la job da busuk ia ke Copenhagen da pra la sau gol aggregate kat ba ke Marseille ke la job ya ke Basel da sau la ar gol aggregate. Sakivai pat ke jing lekai ke Europa Conference League ke Roma kelajam syak kuarter final hadin bakal penrem ya ke Vitesse da ar Liverpool aggregate kat ba ke Slavia Praha ke la penrem ya ke Laks dan nyau lasan gol aggregate. Hakadi ke jing lekai walada ke rangal lekai ke Slavia Praha ke yo red card armut. Henry ke jingla ban tap gol da sau not ha ke jing lekai baladep ke la pelong ya ke Slavia Praha ban jam syak kuarter final. Kat ba ke PSG ke la job ya ke Jens da lai Liverpool aggregate kat ba ke Feyenoord ke la job ya ke Partizan hado prala lai gol aggregate. Haba patch ke jing lekai ke menem step ke English Premier League pedang ke Everton persya ke Newcastle ke Everton ke la job dai Feyenoord gol persya ke Newcastle ban lai nau lain sau ban jam ha kerdan ke bekannya. Kat ba ke jing job ke Liverpool ya ke Arsenal ke jing lekai ke menem kala syatam tang point ha ke Man City kat ba ke Tottenham ke la job ya ke Preston da ar not gol aggregate. Ti perlok tang kini ngini kendo par ha ke video manam klip dan highlight bat share ke bagi perlok champi kublai shibora.